smo proteklih mesec dana i reprogramirali sve kredite proizvođačima mleka da bi im i tu olakšali, a ja sam tokom jučerašnjih dana razgovarao sa premijerom gospodinom Mirkom Cvetkovićem i zamolio da ukoliko bude zaista nešto posle rada pregovora sa MMF-om oko ovih sredstava koje je gospodin potpredsednik vlade Dinkić pomenuo, a vezano za višak sredstava, da se ta sredstva daju ministarstvu da bi mogli da ih upumpamo baš u proizvodnju mleka i da još na takav način pomognemo farmerima. Zaista mislim da je ovo trenutak kada svi koji su u lancu proizvodnje mleka moraju da shvate da ovo više nije stvar samo da li će kompanija uzeti više novaca ili manje novaca, ovo se pre svega odnosi na socijalnu odgovornost i na način na koji moramo svi zajedno da se odnosimo ne samo prema proizvođačima mleka, nego i ukupnom stanovništvu. Ja imam dete od 3 godine i znam da je zaista teško obilaziti po 5 radnji da bi našao mleko da bi kupio za dete.